Here tu te chipai ole Ramri Buaina buk hi soilawa theilo Thuthar reng Prime Minister Modi le Xi Jinping ate anin mudona commander level in biak na chunzom tumani bok hetiang Thuthar kara India chuan jet a label don bok hengte hi kim changzokin kan clear don nia Tunlai chu US politics lambo ruak kan ngai thazom zut maya Ramri Buaina lampo kan clear man manglo ni hi khoilama po hian Thuthar hi renga a chipchiar theyang bera ron tarlan kan du thin sia ni khata chanchin thar hi pahnih bak kan chu man thin lova theitop chua kan buat sai ang lo thlir thin tu te zong chunga kan lom tak mewani kan thiamang tok le phak ang tokin kan ron chunzom zelanga in lo thlir chunzom zel don nia Tunlai chu Defense Research and Development Organization DRDO hian ral thuama test ta chur maya October ni rukpo khan smart supersonic torpedo a enchina TV atanga in lo thlir ve theu kan ring ral thuam chidang enchin turpo ala omnol mai India chezia en hian ral thuam lama buri patum ti achiang hle hetianga tanalak zel thei chuan reilo te chungin Khawvel ma hruai tu ala ni thuayang ti po arin om ta hle mai Modi sarkarin Made in India project ka kalpui mek hian ral thuam siam na konga Indian company te achau phur view ne na langa India hian ral thuam la hral chuak chur don ne na lang India le China Ramri Buaina chuan re lamala pan tak thei chuang lova in biak na hi tum ruk a omta a in biak nai na ra chu ero soitur om lem lo chuti chung chuan atum sari na tan October ni som pahni khian military commander level in biak na nei le turin ram pahni sipai te chuan an rem ti ve le phota Indian Army le People's Liberation Army te hi anin pu ton ve renga atu zo hinge in biak na anga mala tok lo chuni hriata har view mai an ram del chin ve chu chuasan an tum lo bura hetiang boruak in ep na kara hian remna siam tu te chu an enga thole ti khachu a practice tak thei don lawani hi classic lo om tura Ramri Rula Indian Army in buat saina kan soifowa PLA lampo anin pu cha na sakhop mai hospital thar an siam bel to a khowot noya sipai pali atanga paruk Khawvel om theina tur bom container te po tam takan da to ni PLA lam hian Indian Army te chu pangong cho rezang la le rechin la te atanga in thiar chuak masaturin an duwa mase Indian Army hian China PLA te du dan hi angai poimo don lo chu wangin in biak na hi voitam tak ala om rin ani kan tarlan photo angin Indian Army chuan PLA te chu April sang ni le som ni a an om na hmuna kir le turin an du ti po kan soito kha in biak na nung beratang khan PLA Air Force te chu an che chuak tam to lova aksai chin lasa le chengdu vela chuan PLA te ral thuam burip tak nen an la tam tham hle nia hriatani PLA te om danang zel hian Indian Army le Indian Air Force te po an che ve zela zaido masak chu tlom na angin an ngaya ang hle India ain nu do masak nga ka chan tha chan tu man ni chuan hunrei takan nga yang PLA Commander in Chief Xi Jinping thupek anga status quo hi danglam ania ani buk hi ni status quo thak tu tur chu ti in Indian official pakhat chuan a soi om zia chu Chinese President Xi Jinping an asipai te tol nung tura ati ma hi chu Ramri status quo hi adanglam tak don lovani Rampani Defense Minister le Foreign Minister te chu Russia khopuya anloin mutoa military level in biak na pu atam to khop mai kalwan buai nuwa atum khatna turin Modi le Xi chu BRICS summit anin mule don ta engthil tak soyang mo November ni som pasari hian Russia chuan BRICS summit voi som pani na athleng dona heta hian BRICS ram Brazil Russia India China le South Africa te antelang tuntum BRICS summit hi video conferencing manganei tur ni in India Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping ate antel ve donani India le China Ramri Buai nuwa Modi le Xi ate inkom masak ber turani Prime Minister Modi sarkar nu
kum sang ni le som palia tang khan Modi le sim ping hi voi som pariat set anin mutoa Modi sarkar Trump ni nu kum sang ni le som pakwa khan Shanghai Cooperation Organization Summit Bishkek Kyrgyzstan anin muto bokani Modi hian kum sang ni le som pasari khan China ram siamen atloa Jinping hian kum sang ni le som paruk khan India rama Goa alo tlo ve to bok tuntuma Modi le Jinping a virtual meet a hian Ramri Buaina an soidonem ti ala chiang chialova October ni som pahnia military commander in biak na azerin Modi le Jinping hi anin biak rin ani Ramri Buaina kara rampani in epna chuan thanga laya o ta a India sipai lampo anin thosana savengang mai Manilo Khan Indian Air Force Chief RKS Badauria chuan Indian Air Force din hmuna thathu asoi chuaka chanchin bumi te zona China in Pakistan Airbase Kardu lo mangta se ti zona chu IAF Chief Marshal chuan China hian Pakistan puina amamo ani chuan engma kan soitura omlo Pakistan thlona tummun Kardu hi China in mangani chuan India ta na poi theidona mel maram chunga kan ti thin angin kan do ve mayang ti in Pakistan chungchang hi asoini IAF hian ral matonga Sukhoi 30 MKI Jaguar Mirage 2000 te anda a heng ral matong te hi Rafale jet tenan vil rengbok sipayada tambuka IAF ho tu pa hi azam lo khop mai India le China kar thu hi soilok theni lo indo turang main anin sing safel der to a India poina theiang angin tual chunga ral thuma chertlut luta adang amamo po lei char charbok tuna po hian Russia siam MiG-29 jet somni pakhat zet order tumle mek bokani hei hi December thlaian leifel man an be sei MiG-29 hi achuak tharber ani dona amasate ai khana sang to hle 4th plus generation ngatani Indian Air Force hian tun financial year chung hian Su-30 MKI som pani Russia phalna anga Hindustan Aeronautics Limited HAL in an siam chu leyatum boka tin ram chunga siam tho light combat aircraft LCA Tejas Mark 1A po leithwayan tum bokani Indian Air Force chakna tharhui hi squadron somli le pani turani a squadron hi unit khat tina anga niam chu IAF hian squadron khata engza chiange aircraft le sipayanda kan ret lova source then khat chuan squadron khata hian aircraft som paruk velan om ni inan soi tunin muna hian India hian Air Force amamo zat hi squadron somli le pani ni in tuna anei mek hi squadron somthum chia ani IAF Chief Marshal RKS Badauria chuan chak takin makan lameka tun kum som chung hian squadron somthum parukemo somthum pasari emo vel nei man kan tuma he target hi kan tlin thei chuan lawm om via wang atiani heta lang chiang ta em chu India hian a himna tur Air Force amamo azat nia angai ala nei lova India rampum puiveng him thei turin squadron somli le pani kan mamo ani chu India himna tura kan mamo azat Air Force unit hi engtika nge kan nei don Ainga po chulo ni ta se tundin huna po hian kan Bharat hian China hi ahlau lo hle ti hria ila ne lo tur angin ilo ngai sangot lo teng u ole thlir tu ten kan channel hi in lo beng war pui kan be sei en lo thlir thina wangin kan lo me